Mbak, udah ajan mbak, buka mbak. Lah ini gua lagi buka sama kopi. Lah, mbak, gimana sih? Buka puasa malah kopi sama rokok. Nih, kayak korma. Kata Bang Haji, yang namanya buka puasa kudu yang manis-manis, ngikutin sunnah Rasul juga. Udah matiin tuh rokok. Ke dalam dulu, mau sholat maghrib. Iya dah. Astagfirullahaladzim. Lah mbak, kan tadi ayah udah suruh matiin rokok. Buka pakai korma. Ngapa masih ngerokok aja sih? Tadi udah gue coba pakai korma, tapi kagak bisa. Nih, lu liatin ya. Lah kagak bisa bagaimana sih? Nih, lu liatin nih kormanya ya. Nih, liatin. Kagak nyala. Tuh, kagak bisa. Ah, elah bodoh amat. Alhamdulillah, udah aja. Iya. Alhamdulillah, mandi. Action. Astagfirullahaladzim. Lah mbak, ngapa masih goblok? Tolol. Astagfirullahaladzim. Lah mbak, lah kan tadi ayah udah suruh matiin rokok, bukan pakai korma. Ngapa masih ngerokok aja sih? Tadi udah gue coba pakai korma. Kagak bisa. Jangan lupa ya di subscribe, notifikasi diaktifin, di like, comment, and share. Dan terima kasih. Salam kila kilo.